mhlambe mangisondezela umuntu osekhaya kuyafana noma uthi umuntu une-acid noma umuntu unomoya eswini izinto ey'fana nomuntu ey'hlukene lezo kuthi uma ngabe umuntu esefika kwena ngoba kunale acid eningi ngoba mhlawumbe kuyenzeka ukuthi mhlawumbe leyo acid ayikhoni ukwehla kahle noma iphindela emuva njengoba uma udla i-acid kumele usesiswini kuyehla ukudla i-acid kumele usesiswini ithole ukudla ikudigest kodwa kwenzeka ukuthi umuntu uthothi mhlawumbe from ipipe lokudla eswini uthothi le acid la kubambeka khona ukuthi izinto zingaphumi eswini buyele emuva akusasebenzi kahle so bese le acid iphuma ibuyela la epipini lami lokudla bese iyamshisa so kwenzeka mefika kithi umuntu athi unale inhlungu la esifubeni kuyashisa isisu sakhe siyaqumbelana bese athi umuntu unomoya omningi esifubeni indlela afika asepresenta ngayo kithi seyukuthi ushisa lepheni kugcwala umoya esifubeni sakhe ngoba instead ukuthi izinto zihambe ziyezansi zibuyela emuva so kuyenzeka umuntu afika athi yena ukugcwala umoya kodwa kusuke kuseyisona leso sifo sami sokuthi une-acid